Malo izađeš, ako se samo zabiješ, recimo tako čovjek, i ako se još ne bavi nekakvom malo dodatnom rekreaciju, pa je to gotovo za 15 godina, sve se vrati, odmah kolesterol, bestoleća, šećer i šta je znam se sve. Samo ako se skida, ovo korištenje ništa ne mijenja u stvari, osim možda veze, ne znam kako to ide. Kao max. Onda se vidi, ako je skidano nešto, mislim da nema potrebe skidati, a što se vidi, ovo nije loše, recimo ima tu stvari uvijek koje su... Nisam sad jednom pročivite, pa kad je krenuo Big Brother na RTL-u, pa je drugi dan već najveći postak prometa koji dolazi u firmu sa interneta, što su ljudi najviše gledali upravo Big Brother, stranica na HT-u preko koje se skidaju filmovi o Big Brother. I spomenom to krenuo sam uši odvezati, odnosno drugi dan smo to odrezali, nema, ako sad upravo pisati ono, da je Big Brother RTL, pa ja dobiti stranicu kaže, aj gotovo, nema. Da, to je nevjerojatno. Dakle, svaki dan pokušavamo, svaki dan tako dodajemo 5 do 10 tih novih. To ja nikod kuće ne pada mi naporo da prošli vrijeme. Ali gledaj, to je što je naučeno. Jer puno ljudi kod nas ide u firmu na posao da bi se nešto napravilo sve nekakav biznis. Ili stilo za ovoga ili za onoga ili stilo bi još imam testa. Dijelova gdje ima 30% recimo više, nešto bi radio.
da imam tamo internet, imamo i on se slaže. To ja to mogu. I tamo cijelo susjedstvo da to radi. Nije. Pa da je, mislim, recimo, prije još veći nered prije bio, onda se to malo dovodilo u red. I ono, pokušava se više da se red, recimo, kontrolira se ko što je, koji programe ima. I sad, recimo, zove nas jedan čovjek iz Karga i njemu treba program za obradu slika. I njemu sad on odgovori kao da zato što vam to treba, mislim, načalno veliko, ono to treba, podnesite zahtjev svom rukovoditelju, pa će onda on poslati nama zahtjev. Dakle, ali ono, prvo njih. I onda kad smo to rekli, onda ba dobro, nije sad tako bitno. Onda kao posao mu trpi, onda pohoji kolega prosi, ono, da se nešto znaju ovakvog čovjeka, pa ono, mogu mu se malo, ono, baš tvoj posao će trpi, baš si to treba, ono, znaš šta radiš, tako da neki sad, tu, Ili da je ograničeno te kartice, recimo dodatne koje recimo kao ovo da ljudi ne mogu nego one recimo ovo su proste stvari, ove matematičke i što treba ih za posao recimo. To mogu relativno prosti kompjuteri biti svi nekako koji najbolju opremu. Onda sad teško velim sad, teško sad kupiti uopće neka od ovih koji se sad nalaze, ali ovo mi je dobro da to kupite, pa sad u 4-5 godina sam sigurno mirni recimo, hoću kupiti, da neću morati ništa malo